салом бинандагони гиромӣ, барномаи иттилоотии вақтро аз телевизиони душанбе маъзуратон мегардонем. Дар студия бо хабарҳо Валиҷон Шарифзода. Дар оғоз сархати хабарҳо. саёҳати сарбозон дар боғу гулгашҳои шаҳр ва муассисаҳои фарҳангӣ, ташкили тадбири маърифатӣ дар ин замина, тақвияти корҳои фаҳмондиҳӣ дар самти мубориза бо коррупсия, мулоқот дар робита ба ин мавзӯъ бо кормандони соҳаи фарҳанг. натиҷагирӣ аз як соли таҳсил ва омодагӣ ба соли нави хониш, ташкили машварати омӯзишӣ дар ноҳияи Шоҳмансур. дар замони соҳиби истиқлолии кишвар ба артиши миллӣ ҳамчун рукни асосии давлатдории мустақили миллӣ аз ҷониби роҳбарияти олии давлату ҳукумат таваҷҷӯҳи хоса зоҳир гардида, дар ин замина тадбирҳои муҳиму саривақтӣ роҳандозӣ карда мешавад. машварати кории навбатие ки дар вазорати мудофиаи мамлакат бо иштироки ҳайати роҳбарию фармондеҳии қувваҳои мусаллаҳ ва дигар сохторҳои низомии кишвар доир гардид, зимни он масъалаҳои марбут ба таррезӣ намудани сару либоси хизматчиёни ҳарбии қувваҳои мусаллаҳ ва кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ дар шакли ягонаи миллӣ мавриди таълиму баррасӣ ва омӯзиши ҳамаҷониба қарор гирифт. қабл аз оғози машварати корӣ оид ба тарҳрезӣ намудани сару либоси хизматчиёни ҳарбии қувваҳои мусаллаҳ ва кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқи кишвар дар вазорати мудофиаи мамлакат, намояндагони дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҳайати роҳбариву фармондеҳии артиши миллӣ аз намунаи сару либоси пешниҳод гардида ба афсарону прапорщикон ва сержантону сарбозон дар фаъолияти ҳамарӯза ки аз ҷониби вазорати мудофиа дар якҷоягӣ бо мутахассисони соҳа омода ва пешниҳод карда шудааст, дида намуданд. машварати кории навбатӣ ки бо иштироки намояндаи шӯрои амнияти ҷумҳурии Тоҷикистон, ҳайати роҳбариву фармондеҳии вазорати мудофиа, гвардияи миллӣ, кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, қушунҳои сарҳадии кумитаи давлатии амнияти миллӣ, қушунҳои дохилии вазорати корҳои дохилӣ, сарраёсати иҷрои ҷазои ҷиноятӣ, вазорати адлия, фармондеҳони навъҳои қушуни қувваҳои мусаллаҳ ва дигар сохторҳои низомии кишвар доир гардид, зимни он масъалаи дахлдор оид ба иҷрои дастуру супоришҳои сарфармондеҳи олии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон генерали артиш муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар самти тарҳрезӣ намудани сару либоси хизматчиёни ҳарбии қувваҳои мусаллаҳ ва кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқи кишвар дар шакли ягонаи миллӣ мавриди таҳлилу баррасӣ ва омӯзиши ҳамаҷониба қарор гирифт. дар оғози машварати корӣ аз ҷониби роҳбарияти вазорати мудофиа ба ҳамаи иштирокчиён ҷиҳати иштирок дар баррасии масъалаи муҳиме ки ба фаъолияти ҳамарӯзаи қувваҳои мусаллаҳ ва нуфузу эътибори хизмати ҳарбӣ дар байни аҳолӣ алоқамандӣ дорад, миннатдорӣ баён карда шуд. зимнан қайд гардид ки таи солҳои соҳибистиқлолӣ марҳила ба марҳила дар сохторҳои ҳарбии мамлакат тартиби пӯшидани сару либоси низомӣ ба танзим дароварда шуда, дар умум намуди ягонаи сару либоси ҳарбӣ ҷорӣ гардида бошад ҳам, аммо имрӯз мутобиқгардонии сару либоси ҳамарӯзаи хизматчиёни ҳарбӣ ва дигар кормандони сохторҳои қудратӣ ба шароити иқлимии Тоҷикистон аз интихоби намуди матоъ ва тарзи дурусти духти он аз иқдомҳои наҷибонаи роҳбарияти давлату ҳукумати кишвар маҳсуб меёбад ки дар заминаи таваҷҷӯҳу дастгириҳои доимии пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон нисбат ба хизматчиёни ҳарбии артиши миллӣ ва кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқи мамлакат амалӣ карда мешавад. дар воқеъ сару либоси низомӣ ки онро хизматчиёни ҳарбии қувваҳои мусаллаҳ, ҳайати шахсии сохторҳои қудратӣ ва мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ба бар менамоянд, на танҳо рамзи ифтихору шарафмандӣ, балки таҷассумгари симои воқеии давлату миллат дар арсаи байналмилалӣ ба шумор меравад. аз ин хотир дар интихоби сару либоси нав ва духти он ҳама меъёрҳои ҳатмии ҳарбӣ бо риояи унсурҳои миллӣ ба инобат гирифта шудааст. дар дораи нақша чорабиниҳои тарбияи ватандӯстии шаҳрвандон дар сохтору мақомоти марбута пайваста ҳамоишҳои маърифатӣ ташкилу баргузор карда мешавад. зимнан кумитаи иҷроияи ҳизби халқии демократии Тоҷикистон дар ноҳияи Фирдавсӣ тадбирҳои гуногунро роҳ андозӣ намуд ки аз ҷараёни он гузориши навбатии барнома омода шудааст.
کمیته اجرایی حزب خلق دموکراتیک تاجیکستان در ناحیه فردوسی در همبستگی با تشکیلات جمعیتی جوانان سازندگانی وطن در دوره برگزاری فستیوال وطن دوستانه حامیان استقلال با ضد سربازان و افسران قسم‌های نظامی حدود ناحیه فردوسی را از مسائل فرهنگی و معرفتی و باغ‌های فرهنگی فراغتی شهر دوشنبه تشکیل نمود. در این زمینه نخست با ضد سربازان و افسران قسم‌های نظامی حدود ناحیه فردوسی از باغ پرچم ملی تاجیکستان آغاز گردید. در ادامه با امکانیت‌های سیاحی باغ رودکی شناخته شدند. مورد ذکر است که این مکان استراحتی یکی از مرکزهای زیبا و فراغتی شهر به حساب می رود که همه روزه سیاحان داخلی و خارجی از آن دیدن می کنند. همزمان در دوره برگزاری فستیوال وطن دوستانه حامیان استقلال با ضد سربازان و افسران قسم‌های نظامی حدود ناحیه فردوسی را از کتابخانه ملی تاجیکستان تشکیل کردند. جای تاکید است که این مخزن علم و معرفت دارای امکانیت‌های خوب خدمت رسانی بوده در آن شرایط سازگار برای خوانندگان فراهم شده است. سربازان با تالار دانش، مکان نگهداری کتاب‌ها و دیگر قسمت‌های این مؤسسه شناخته شدند. استخوان‌های ملی از جمله مؤسسه‌های دیگری بود که در دوره فستیوال وطن دوستانه حامیان استقلال سربازان قسم‌های نظامی ناحیه فردوسی از آن بازدید نمودند. این عمل جهت آموزش تاریخ باستانی خلق تاجیک و فرهنگی ملی تشکیل راه‌اندازی کرده شد. مورد ذکر است که کمیته اجرایی حزب خلق دموکراتیک تاجیکستان در ناحیه فردوسی در همبستگی با تشکیلات جمعیتی جوانان سازندگان وطن فستیوال وطن دوستانه حامیان استقلال را در دایره تجلیل 34 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان برگزار نمودند. در دوره فستیوال مذکور همایش سربازان و افسران قسم‌های نظامی حدود ناحیه فردوسی دایر گردید که در رفت آن رهبریت تشکیلات جمعیتی جوانان سازندگان نماینده کمیته اجرایی حزب در شهر دوشنبه، رهبریت کمیته اجرایی حزب در ناحیه فردوسی، مسئولین استخوان ملی تاجیکستان، علمان اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان، سربازان و افسران قسم‌های نظامی حدود ناحیه فردوسی، نمایندگان وسایل اخبار عامه حزبی و دولتی و اعضای تشکیلات جمعیتی جوانان سازندگان وطن اشتراک و سخنرانی نمودند. قید شد که واقعا هم استقلالیت برای مردم شریف تاجیکستان طور پیشروی ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان رئیس معظم حزب خلق دموکراتیک تاجیکستان محترم امامعلی رحمان ابراز داشتند. بزرگترین و مقدسترین نعمت، نشانه عالی هویت ملی، افتخار و ناموس وطنداری، رمزی هستی ملت باستانی و صاحب اختیار و صاحب دولت تاجیک و اساس خوشبختی و سربلندی ساکنان تاجیکستان است. در این روند حزب خلق دموکراتیک تاجیکستان ثبات سیاسی و دستاوردهای زمان صاحب استقلالی را اساس اراده آزادی مردم دانسته برای پیشرفت جمهوری تاجیکستان غایه استقلالیت و آزادی را تحکیم بخشیده جهت پایداری صلح و وحدت ملی، رشد و نمو اقتصادیات، علم و فرهنگ و در مجموع دولت‌داری ملی سعی و تلاش نموده ایستاده است. در فرجام یک قطار سربازان و افسران فعال با افتخارنامه سپاسنامه کمیته اجرایی حزب در ناحیه فردوسی و تشکیلات جمعیتی جوانان سازندگان وطن سرفراز گردانیده شدند. تدبیرهای لواگی تقویت مقاومت با کروپسیا در جمهوری تاجیکستان پیش از همه با آشکار و برطرف نمودن شرایط کروپسیونی، پیشگیری کوشش‌های فراهم آوری امکانیت‌هایی که می‌توانند باعث حالت‌ها و جنایت‌های کروپسیونی گردند، روانه کرده می‌شوند. با این مقصد در تالار فیلارمونی دولتی تاجیکستان به نام اکاشریف جوراєв ملاقات مسئولین اگنتی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسیا جمهوری تاجیکستان با اهل هنر و صنعت کشور دایر گشت. در تالار فیلارمونی دولتی تاجیکستان به نام اکاشریف جوراєв با اشتراک مسئولین اگنتی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسیا جمهوری تاجیکستان، رهبریت وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان و اهل هنر و صنعت کشور ملاقات دایر گردید. ضمن سخنرانی مسئولین اظهار داشتند که امروز یکی از مسائلی که جامعه جهان را به تشویش آورده در راه عملی گرداندن حقوق و آزادی‌های انسان و شهروند مانع ایجاد می‌کند کروپسیا میباشد. کروپسیا و جنایت‌هایی که در عموم دارای خصلت کروپسیونی میباشند در خطر دیگر ظهورات خوفناک جهان معاصر از قبیل تروریسم، اکستریمیسم و گردش غیرقانونی مواد مخدر نه تنها اساسهای دولتداری را ضعیف نموده برای رشد عمومی ملی مانع ایجاد می‌کنند، بلکه رشد اقتصادیات را باز داشته به نیک و احوالی اجتماعی ضربه می‌زنند و ثبات و آرامی را خلل‌دار کرده باوری مردم را به مقامات دولتی کاسته می‌گردانند. مبارزه با جنایت‌های کروپسیونی یکی از راه‌های اساسی تامین امنیت اقتصادی و عموما امنیت دولت است. همچنین باید قید نمود که جمهوری تاجیکستان اشتراکچی فعال روند جهانی مقاومت با کروپسیا گردید و در سطح
ملی و بین‌المللی چوره‌های دخلداری تشکیل حقوقی اندیشید. طوری که گفته شد کورپسیا در برابر تروریسم و اکستریمیسم، پنهانشوی مواد مخدر، بحران جهانی اقتصادی و غیره و یکی از تهدیدهای گلوبالی تبدیل یافته است و تمام دولت‌های دنیا با هر راه و واسطه کوشش می‌کنند تا پیش روی این ظهورات را بگیرند. در همایش کارمندان اگنتی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کورپسیا اطراف مشکلات آموزش کورپسیا، اساسهای حقوقی بین‌المللی و ملی مبارزه با کورپسیا، پیشگیری عامل‌هایی که به پیدایش و پنهانشوی کورپسیا مساعدت می‌کنند، تشکل روحیه ضد کورپسیونی و فضای طاقت‌ناپذیری نسبت به کورپسیا اظهار عقیده نمودند. از این لحاظ هم راهبران ساختارهای ترکیبی و هم کارمندان ساحه فرهنگ جهت اشکار و برطرف نمودن حالت‌های پیدایش کورپسیا، پیشگیری کوشش‌های فراهم‌آوری شرایط‌هایی که می‌توانند باعث حالت‌های کورپسیونی گردند، باید از جامانه کوشش به خرج دهند. ذکر گردید در ادامه چوره‌بینی. با تشبث شعبه معارف ناحیه شاهمنصور کنفرانسیای августи کارمندان ساحه معارف ناحیه برگزار گردید. همایش امسال معارفچیان ناحیه با موضوع رقمی کنونی ساحه معارف عامل اساسی تعلیمی باصفت و رشد تحصیلات در مؤسسات تعلیمی ناحیه شاهمنصور بخشیده شد. شرح بیشتر در این باره. در کور کنفرانسی августи معارفچیان ناحیه شاهمنصور نماینده مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه، مسئولین سرریاست معارف شهر دوشنبه، رهبریت اتفاق کسبه کارمندان ساحه معارف شهر دوشنبه، رهبریت و کارمندان شعبه معارف ناحیه شاهمنصور و رهبران مؤسسه‌های تعلیمی ناحیه اشتراک نمودند. در رفت چاره‌بینی مسائل مهم از جمله بلندبرداشتن صفت تعلیم، رشد تکنولوژی‌های رقمی و تحکیم زمینه‌های علم و معرفت در مؤسسه‌های تعلیمی بررسی گردیدند. ضمن برآمد مسئولین فعالیت یک ساله ساحه معارف در این ناحیه پایتخت بررسی گردید. گفته شد که در سال خوانش سپری گردیده معارفچیان ناحیه به دستاوردهای نظررس نائل گردیدند. از جمله آموزگاران و خوانندگان در المپیادا و آزمون‌های سطحی شهری و جمهوریوی منتظم اشتراک نموده سزاوار موقع‌های افتخاری گردیدند. همزمان گفته شد که دوام سال‌های آخر در پایتخت با توجه رهبریت عالی مملکت و تدبیرهای سازنده رئیس شهر دوشنبه، سطح و صفت تعلیم در مؤسسه‌های مکتبی با بنیاد بیناهای نو و زمانوی و مجهز با تکنولوژی معاصر به مراتب بهتر گردیده است. اینچنین ضمن برآمد دیگر اشتراکچیان ذکر گردید که با استفاده چنین شرایط مسئولین ساحه معارف تلاش دارند که بهره بلندبرداشتن سطح و صفت تعلیم تدبیرهای مؤثر را راه اندازی نمایند. گفته شد که رقمی سازی ساحه معارف آینده روشن نسل نورس می باشد. برگزاری چنین چاره‌بینی‌ها برای رشد ساحه و قدردانی پیشقدمانی ساحه زمینه مساعد فراهم می‌نماید. در ادامه برای در سطح ضروری آغاز نمودن سال نو خوانش به مسئولین تکلیف و پیشنهادهای سودمند منظور گردید. در فرجام چاره‌بینی آموزگاران پیشصف ناحیه با نشان اعلاچی معارف و علم تاجیکستان افتخارنامه‌ها و تحفه‌های خاطروی قدردانی گردیدند. این عمل برای هوسمندی بیشتر کارمندان ساحه و کسب و پیشه خود زمینه مساعد می‌گذارد. همین است که همه ساله آموزگاران فعال و صاحب لیاقت در ناحیه‌های شهر دوشنبه قدردانی می‌گردند. 20 августи соли 2025 با تشبث مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه فردوسی در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 129 با اشتراک نماینده مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه فردوسی، رهبریت اتفاق کسبه کارمندان ساحه معارف شهر دوشنبه، مسئولین سرریاست معارف شهر دوشنبه و یک قطار سابقه‌داران ساحه، اینچنین راهبران و آموزگاران و مربیان مؤسسه‌های تعلیمی ناحیه کنفرانسی августи کارمندان ساحه معارف ناحیه فردوسی شهر دوشنبه تحت عنوان تربیت نسل وطن دوست و آینده‌سازی فرد و رسالت آموزگار برگزار شد. اشتراکچیان این تدبیر نقشه‌وی ساحه معارف ناحیه فردوسی قبل از آغاز چاره‌بینی در درآمدگاه مؤسسه با کارهای ایجادی و دستاوردهای مؤسسه‌های تحصیلاتی میانه عمومی و تو مکتبی ناحیه شناس شدند. گفته شد که با مقصد تجلیل شایسته از جشن نوبتی استقلال دولتی در تمام مؤسسه‌های تعلیمی ناحیه از جانب مسئولین به خاطر نمایش دستاوردها چنین کارهای ایجادی انجام داده شده است. سپس در طول مؤسسه همایش به کار خود آغاز نمود. در آغاز چاره‌بینی مدیر شعبه معارف ناحیه
фирдавсӣ изҳор дошт ки аҳли маорифи ноҳия кӯшиш намуданд то соли таҳсили навро бо омодагии ҳамаҷониба ва шароити мусоид пешвоз гиранд. ҳамзамон гуфта шуд ки дар доираи сиёсати маорифпарваронаи пешвои муаззами миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ва бо дастгирии бевоситаи раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустами эмомалӣ соли равон тамоми муассисаҳои таълимии ноҳия аз таъмири ҷорӣ бароварда шуда муассисаҳо ба қабули хонандагон ва кӯдакон омода мебошанд. дар идома ширкатдорони чорабинӣ вобаста ба дастовардҳои муассисаҳои таълимӣ дар замони муосир ва идоракунии он дар асоси қонунгузории ҷумҳурии тоҷикистон андешаронӣ намуданд. дар идома меҳмонон аз дастгириҳои пайвастаи пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ёдовар шуда оид ба ҳамасола баланд бардоштани мавқеи омӯзгор дар ҷомеа аз тарафи ҳукумати кишвар ибрози назар карданд. конференсияи ҷанббастии кормандони соҳаи маорифи ноҳияи фирдавсӣ ба истиқболи рӯзи дониш баргузор гардида дар он ҷиҳати рӯҳбаланд намудани маорифҷӯёни ноҳия 101 нафар собиқадорону омӯзгорон ва роҳбарони муассисаҳои таълимӣ барои хизматҳои бисёрсолаи бенуқсон дар соҳаи маориф саҳми арзанда дар таълиму тарбияи насли наврас тайёр намудани кадрҳои болаёқат ва иштироки фаъолона дар ҳаёти ҷамъиятӣ бо нишони ифтихории авлочии маориф ва илм сипосномаи раиси ноҳия ифтихорномаҳои сарриёсати маорифи шаҳри душанбе иттифоқи касаба шӯъбаи маориф ва тӯҳфаҳои хотиравии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи фирдавсӣ қадрдонӣ карда шуданд. беҳтар намудани фаъолияти китобхонаҳо дар замони муосир як самти муҳим ба ҳисоб меравад. зимнан дар муассисаи давлатии китобхонаи миллӣ дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии тоҷикистон мизи мудаввар таҳти унвони вазъ ва дурнамои хизматрасонӣ ба истифодабарандагон дар китобхонаҳои тоҷикистон баргузор гардид. гузориши ҳамкоронамон аз рафти мизи мудаввар. дар раванди мези мудаввар ки дар мавзӯи вазъ ва дурнамои хизматрасонӣ ба истифодабарандагон дар китобхонаҳои тоҷикистон унвон гирифта буд, роҳбарият ва номайндагони китобхонаи миллӣ, донишмандон ва номайндагони китобхонаҳои ҷумҳурӣ иштирок ва суханронӣ намуданд. роҳбарияти китобхона зимни суханронӣ доир ба сатҳ ва назокати кор бо хонандагон зимни фаъолияти хизматрасонӣ ба истифодабарандагон дар китобхонаҳои тоҷикистон ибрози назар карда, аз масъулон ва кормандони китобхонаҳои ҷумҳурӣ даъват ба амал овард ки нисбат ба касби хеш содиқ бошанд. баҳри густариш бахшидани сатҳи маънавиёти ҷомеа, хусусан насли наврасу ҷавон бо қалбу нияти нек ва ҳамчун роҳбари хониш дар ҳаёти минбаъдаи онҳо нақши созандаи хешро дариғ надоранд. ҳамчунин зимни суханронии хеш баромадкунандагон ба таври муфассал ибрози андеша карда, аз нозикоҳои хизматрасонӣ ба хонандагони хурдсол, роҳ ёфтан ба қалби онҳо, хусусан кӯдакони хурдсол мисолҳо оварда, ҷиҳати вусъат бахшидани меҳру муҳаббат ба китобу китобхониро дар қалби насли наврас муҳим арзёбӣ намуданд. ҳамчунин доир ба самтҳои фаъолияти кори китобхонаҳо ва раванди истифодабарии технологияи муосири иттилоотӣ, муҳимияти фаъолияти кори китобхонаҳо, масъалаи рушди хизматрасонии китобдорӣ дар Тоҷикистон маърузаҳо пешниҳод карда, кор бо хонандагони китобхонаҳои илмӣ, мушкилот ва норасоии технологияи муосири иттилоотӣ ва нарасидани як силсила китобҳои зарурӣ дар баъзе китобхонаҳо ибрози андеша намуданд. мубрам будани мавзӯи чорабинӣ ва ибрози андешаҳои ҷолиб аз тарафи мутахассисони соҳа дар ҷанббасти мизи мудаввар, олимон ва иштирокчиён музокираҳо ва андешаҳои худро баён намуданд. боздид ва суҳбати рӯбарӯ бо усули хона ба хона ва маҳал ба маҳал дар ноҳияи синои шаҳри Душанбе аз хонаи истиқоматии сокини маҳаллаи деҳи болои ноҳияи Сино азим ва муҳаббат оғоз гардид. дар кори он намояндагон аз дастгоҳи кумитаи иҷроияи марказии ҳизби халқии демократияи Тоҷикистон ва кумитаи иҷроияи ҳизби халқии демократияи Тоҷикистон дар шаҳри Душанбе ва ноҳияи Сино ширкат доштанд. با مقصد اجرای دستور سفارش‌های رئیس معظم حزب خلقی دموکراتیک تاجیکستان محترم امامعلی رحمان اوید به ذخیره کافی مواد غذایی برای فصل زمستان شناسایی از وضع زندگی ساکنان، ترغیب با تشویق رسم و رسوم، عرف و عنعنه‌های ملی، احیای سنت‌های نیک نیاگان، به برنامه‌های لباسی ملی، پختن خوراک‌های ملی، مسئولین در ناحیه سینای شهر دوشنبه از خانه استقامتی ساکن محله دهی بالای ناحیه عزم و محبت در سمت ذخیره محصولات غذایی دیدن نمودند. در روند این تدبیر نمایندگان از شعبه کار با زنان دستگاه کمیته اجرایی مرکزی حزب خلقی دموکراتیک تاجیکستان، معاون رئیس کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتیک تاجیکستان در شهر دوشنبه، رئیس کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتیک تاجیکستان در ناحیه سینا و یک قطار مهمانان از دستگاه کمیته اجرایی مرکزی حزب و کمیته های اجرایی شهری و ناحیوی حزب
иштирок доштанд. гурӯҳи корӣ бо истеҳсолу захираи маводи хӯроквории хонадон шинос шуда зимни суҳбат бо аҳли оила оид ба захираҳои маводи ғизоӣ барои фасли зимистон ва беҳтар намудани шароити иқтисодии оила изҳори қаноатмандӣ намуданд. дар ин раванд намоиши ҳунарҳои мардумӣ анъанаҳои хос ба зани тоҷик аз қабили гулдӯзӣ, хӯроқдӯзӣ ва нақшу нигори миллӣ ҳамзамон тарзи омода намудани хӯрокҳои миллӣ аз ҷониби занони оила роҳандозӣ карда шуд. бояд гуфт ки эҳёи ҳунарҳои мардумӣ ва тарғиби оинҳои миллӣ дар раванди ҷаҳонишавӣ амри муҳим ва саривақтӣ маҳсуб меёбад ва ин моро водор месозад ки арзишҳои миллии хешро ки таърихи ҳазорсолаҳоро дорост муқаддас дониста муаррифӣ ва ҳифз намоем. ҳунарҳои мардумӣ на танҳо баёнгари зебоии завқи ниёгон ва ҳунарофарии онҳо мебошад, балки ба сифати рамзи худшиносӣ ва пояи ягонагии миллӣ нақши муҳим доранд. ҳар як намунаи ҳунари мардумӣ аз гулдӯзиву кандакорӣ то кулолгариву заргарӣ ифодагари таърих, ҷаҳонбинӣ ва фарҳанги ғании халқи тоҷик аст. тарғиби оинҳои миллӣ бошад имконият медиҳад ки суннатҳои неки гузаштагон зинда гарданд, дар зеҳни ҷавонон ҷой гиранд ва ба василаи он ҳуввияти миллӣ тақвият ёбад. дар баробари ин муаррифии арзишҳои миллӣ дар арсаи байналмилалӣ на танҳо эҳтироми фарҳанги тоҷиконро меафзояд, балки ҷойгоҳи моро дар миёни миллатҳои ҷаҳон мустаҳкам месозад. дар конфедератсияи футболи осиё барномаи махсуси рушди лигаҳо амал мекунад ки ҳадафаш беҳтар кардани фаъолияти дастаҳои футбол мебошад. дар ҳамин замина бо иштироки гурӯҳи мутахассисони конфедератсияи футболи осиё дар қароргоҳи федератсияи футболи тоҷикистон мизи мудаввар баргузор шуд. дар он намояндагони федератсияи футболи тоҷикистон ва 4 дастаи пешсафи кишвар, клуби марказии варзишии артиш, истиқлол, вахш ва регартадас иштирок карданд. футбол танҳо бозӣ нест, он воситаи муҳими рушд, ҳамгироӣ ва муаррифии давлат дар сатҳи байналмилалӣ ба ҳисоб меравад. барои муваффақият дар арсаи минтақавӣ ва ҷаҳонӣ дастаҳои тоҷик бояд бо нақшаҳои муосир ва стратегияҳои дақиқ фаъолият кунанд. дар доираи барномаи рушди лигаҳои конфедератсияи футболи осиё бо иштироки машваратчи майкл стюарт рамалингам, ёгеш десай шириканд ва шаҳин раҳмони насер, инчунин намояндагони федератсияи футболи тоҷикистон ва бошгоҳи пешсаф ҷамъомад баргузор шуд. дар оғоз ҳар як даста стратегияҳои рушди худро барои 5 соли оянда муаррифӣ намуд. регартадас аз дастовардҳои худ ёдовар шуда сохтмони майдони тамринӣ, утоқи вар ва тиббӣ, инчунин мутобиқ кардани инфрасохтор ба стандартҳои конфедератсияи футболи осиёро нақша дорад. истиқлол бештар ба ҷалби мухлисон таваҷҷӯҳ карда сохтани мағозаи фирмавӣ, ҷойҳои хӯрокхӯрӣ ва нишастгоҳҳои оилавиро пешниҳод намуд. намояндаи вахш зарурати таъсиси академияи футболро таъкид кард. клуби марказии варзиши артеш бошад бунёди варзишгоҳҳои муосирро ҳадафи асосии худ арзёбӣ намуд. майкл стюарт рамалингам баъди шунидани барномаҳо қайд кард ки дастаҳо ҳадафҳои дуруст гузоштанд ва метавонанд ба натиҷаҳои баланд расанд. мутахассисони конфедератсияи футболи осиё ҳамчунин маслиҳатҳои иловагӣ барои рушди бошгоҳ пешниҳод карданд. роҳбарияти лигаи футболи тоҷикистон ҷалби коршиносони конфедератсияи футболи осиё ва баргузории чунин мулоқотҳоро барои пешрафти футболи миллӣ муҳим арзёбӣ карда таъкид намуданд ки онҳо ба рушди лига ва беҳтар шудани фаъолияти дастаҳо мусоидат хоҳанд кард. тамошобинони гиромӣ, бо нашри ин матлаб расидем ба фарҷоми барномаи иттилоотии вақт. барномаҳои дигари телевизиони душанбе идома доранд. хайр, саломат бошед.